السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب الحمد لله صرح صدور المؤمنين فأنقادوا لطاعته وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ولم يجدوا حرجا في امتثال شريعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mga palanggungan ha agama Islam, muna mo na rin hakatan hitukbal na to impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba in pamudji kaniya amin nagpuunan singkatan piya panjari niya sarta nagayupot iban ng jagahi
amin wayroon nalipas hambuk dahing mga piyapanjari niya wat malaingkan kiarihil niya ingkatan mapatutirihil, amo hindi sila makagaos, sumagga, hauno-uno na pakaradyaan, dahil hindi halaw man sing gumiini, lawiluwa na to, hadlaw ka na ka na. Asabab yan, subay hadyain kita katan, amuyin, hibugsuin, ginhawabaran, hipagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno pakaradyaan. Karena habihad to imbutang niyari kita niyo mahusa, halaw sing kabuhi na to. Labi-labi na tuod, amin di na tiyo pasaran in, uno-uno piyang daakan niya kato niyo, iban lumayo ding hakatansin piyang langan niya. Amad tuin, hikahalulay sing kabuhi, sin tiap-tiap tisulakan, sin mano siya halaw man sin gumiini. Labi-labi imaksud hangkan kita pepanjari sin Allah Ta'ala, hasupaya makapagtag-ipon kaniya. Hasupaya makahinang sin puunan na to, dahon pahadarat niya. Amin kikilata in siya in katan, nagpaawon sin uno-uno na, kababayaan sin ipon niya halaw man sin gumiini. Jari mga kataw tay manghuran haaga ma-Islam, hambuok daing ha mga bisarahon na to, hawak to iniring haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinsiyain, amuin nagpapanjari, hakatan, piyapanjari niya, piyapaghula halaw mansin, gumiini, iban na sin langit niya. Pagubos ang pasiya, amuin nanaim babaw, daing hakatan sin piyapanjari niya, pataas sin langit. Biasim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaanib kato taniyo, hasupaya ri makasingod ha mga sila, amuyin, nagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, ainnakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain, wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin. Baita isila ya Muhammad, uno magkupur kamo, paamuin nagpapanjari sin gumiini, halawm sin dua adlaw, ubos lawakan niyo si alimbakan, halaw man sin gumiini, sin siya in Tuhan singkatan alam, Rabbul Alamin. Idpagyanon alam, amo na in indigenous dahing ha mga piyapanjarisin Allah Ta'ala, tiap-tiap tumpukan dahing kanila, pagtawakon siya alam. Alamul ins, alam si manusia, alamul jin, alam si mga jin, alamul malaika, alam si mga malaika, alam si mga kahayop-hayupan, tumbu-tumbuhan, alam inyan katan, sarta inyan natitimba sin Allah Ta'ala kiya jajagahan in tiap-tiap hambuk dahing hapiapanjari niya, way malipas dahing doon hayan impag-ipat sin Allah Ta'ala, in katan nasabot, paghidma sin Allah Ta'ala, hamano siya, amuyin, laungta nakalabi dahing haamuin malaikat, sarta palabihon sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Hamanga sila amuin tumayma sarta
magluwas lungsad himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta lumayo day nga pianglangan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bita doon hay ni ingumi pia panjari sin Allah ta'ala halaun sin dua adlaw. In dua adlaw ayaw kita niyo magkira-kira biya sin adlawan sin kita niyo bihaon. In lugay-lugay niya. Manjari siya masamot day hayad to. Allah ta'ala in nagbabaya. But in Allah Ta'ala bang siya magpaon, imyan hadya siya kun pakan. Aun kau, magtuy-tuy sa doon maaon. Di magkakunahan in waktu magpajatukan niya. Bang Allah Ta'ala in magbaya. Bukom biya sing kita magtakad, magpajato sing kabayan na to pajatuhon, aun waktu magtahunan. Magpuan tahon, di makapajato. Bihan. Nah, sabab yan, in dua adlaw biyay yaon di tamakanta hakantaan sing kita. Buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagbabaya. Imaksud doon haon, pagpahali ha mga bariman, di pasinguron ha mga sila nagkupur po Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas na to na nalilay ha pangadyan na to nakauna. Kutba na kauna, amin siyabot na to in tutumpukan si manusia, doon nahan simiha in tiap-tiap tumpukan dahil mga tumpukan to na sabot sing kita. Muna yung bariman, inambuk panagnaan, kafir, iban sin munafik, doon han, sampay nasabot ta, in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapulak kanat, pakapituan tagtung katumpuk, hambuk na tumpukan, im makasud palon sin surga. Biha. Sabab na iniapas na si Mano siya alaw man sing gumiinibihaon, amin naghinang na sila party list hapag-agaman nila. Doon sila magbaya hakatanaman nila. Di sila makatanam, doon hakatanaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Naim mga yadtukatan, hisiu-siuin mabaya tumanam hakatanaman niya, subay siya maghinang sin sulga niya. Deng habihaon pa. Maghinang na siya sin sulga niya, iban magpaaon na siya sin alam niya, butangan niya. Sabab wayroon na butangan sin katan buat malaingkan, lamud siya halawm sin pia panjari sin Allah Ta'ala yung magbabaya sin katan pia panjari niya. Amo yan mga katawtay manguran, haagam Islam. Pag-ubuslong niya, pia panjari ilangit, doon hayan, sintuhan Rabbul Alamin, ampain Allah subhanahu wa ta'ala, laung ta nanayim babaw hakatan simpia panjari niya, sarta piaon niya in langit, pitong lapis, atawa pito pangkat. Pagtaka, mahamanga sila, naguhula, hataas sin langit, pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ampa siya nagbalik pababa, sin paghinang, bukon pagyanon ta nagbalik siya bat kakunahan niya maghinang, in siya makapagbaya, kikita niya yung kahalan katan, makajari impia panjari niya, maghinang simbaran-baran niya, jumatu hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sabab amuhan tuin, biyay takatu taniyo, magkabtangan hadya siya kun, pakan. Idza arada Allahu syai'an an yaqulu lahu kun fakan aw payakun. Jumatu bang uning kabayaan sin Allah Ta'ala pajatuhon. Biya sa pantunin ayat ini na may takato taniyo, hapag takama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamano siya sin gumi, iwan na sin langit, iwan na sin katan, halawman niya, doon hayan, biya sa pantun, biya sin paghinang sing kita aming limalahil halawman sing gumi ini. Kakahinang sin manusia. Bangkaw maghinang katanaman, labi-labi na biya, bay, in muna patindukon mo in, amoy intindukan sing katan, kapanyapan sing katanaman mo. Pagtawahon sinanggal Islam nga foundation. Amo na in, ini launta,
hag niya pahuguton harap palupa hasupaya di maginggo sin ununo na alamara para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala hakira-kira si manusia di yadto mahibal. In Allah ta'ala lawi in ingat niya daing hakatan. Na pag-ubos lang niya ampa siya halawm sin dua adlaw na jukop na in gumi ampa na siya laung tananay babaw pataas sampai piaaw niya ng 7 lapis langit, pag-ubos ang niya iubos in pagpapanjari sin gumi, amin biyutang na ing kalangkapan katantan, biyutang na ing kakukunahan si manusia halawman niya. Sampai amo na ing piaaw in manusia. Bihan. Sabab bihad to. Biada sing kita, bang kita maghinang, aun hinangunta, sa kira-kira inyaon, tiya tali tamakahinang katanaman kato. Joko puntay panyap kalbut pajatuhon doon halukal yaon. Amin kakunahan katan sa kira-kira jukup siya, way kulang. Bihad tuin, lawin Allah Ta'ala hariyad tuin kahalan niya. Di na to yad tulong ta, amin kahinduan in Tuhan na to Rabbul Alamin. Adapun kita niyoin humajat, sin panghindo din kaniya, kumawa sing katantan, pangadjian. Naroon na ini, amo na in kabaita sin Allah Ta'ala, haparman niya, wa idh qala rabbuka lil malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini biyaita sin Allah Ta'ala ha mga malaikat sarta pabaitaan sin Allah Ta'ala in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga kabtangan ini hasupaya makahati sila iban makatagama sila sing ginhawabaran nila sin inpuunan nila daing hamano siya papanjarihon sin Allah Ta'ala magkhalifa. Inhati sin magkhalifa ini amoy in laung tamagdarungan halaw man sin gumi ini. Bukon sa jalaung ta ini isa-isa sin apo na to Adam. Panagnaan hinang sin Allah Ta'ala khalifa. Buat malaingkan lang sin mga sila magtatapsir. Amin katan ini sinublihan, ubos ding hambuok, mamarintabihan, magdasin, hikahatol sin lauman sin dunya ini, ubos yan tubang mapatay kantian na isang sindukaing, in pagtag kanila yaon khalifa. Mayta, sabab ubos sin hambuok, mamarinta, yadto na isabing mapuas din kanya mamarinta, ubos din dito at magsuno-suno na dya, ini puan tahun, kauhaan tahun, gatusan tahun atau pila-pila na inabutan sin pamarintayad to. Bihan in kamaksuran niya. Dahil sinamin ayat ini. Naroon na ini, laum sin mga malaikat, hatuan na to Rabbul Alamin, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Laum sin mga malaikat, ha Allah Ta'ala, uno ya Allah magpaaon kau ha mga suong mo papanjarihon yan paaunon at inireng ha mga manusia ubos inhinangon nila maghinang hadya kasatuan halaw man sing gumi ini kahiluhalaan halaw man sing gumi magasagdugo halaw man sing gumi sumulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta magsulang-siulang ni halaw man sing gumi di madyato ini in mga inibis sara si mga sila magtatapsir, in kabtangan doon hay ni si mga malaikat, sumagawa in kamatanan niya, bukon in malaikat biya sa pantun niya, ini amuin umutasin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan inyad to, pasalan lang sing kaiwanan mananapsir, aun jimatu halaw man singgumi na kauna rin kapagpapanjari hamano siya.
amo na yung pagpapanjari ha mga jin nakauna laungta amin naghinang kahilwalaan halaw man sing gumiini. Naman jari sambil dahin ha amin yaon hasupaya humatul pianaog sinhambok sin Allah Ta'ala hinambok malaikat dahin ha taas sin langit pia paghula hagumi bihan amin mamupu isin laungta kasatuan halaw man sing gumi ingan niya hi Ajazil. In Ajazil ini amuna impuunan niya ngan niya syaitan. Laung hi Ibnu Abbas ini Ajazil in asalan niya malaikat sa paghula siya sinallahu ta'ala halaw singgumi sambil nahinang siya doon amuna in nakura si mga jin. Bihan. Na doon haon laung isab sin hamuok mananapsir da isab. Hasan al-Basri laung niya in yaon asalan niya in iblis bukon siya malaikat buat malaingkan in siya ring hatumpukan si mga jin asal bihad to. Da sumakawa in riwayat ini karwa-rwa sahih. Wallahu alam bissawab. Allahu Ta'ala nain ini dahin kaniya katan in kasabunnalan. Sumakawa in mga ini katan dahin ha mga sila ulama lahal ha pakaradyaan sin pag-agama na may takato tanyo. Sumakawa in kamaksuran doon piagbisarahan amuin mag ini parayaw sin gumi ini. Amot ting kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari insambag sintuhan na to Rabbul Alamin ha mga malaikat hambuk doon biyay ta'law niya ganap si mga malaikat takabtangan nila nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Laung si mga sila magtatafsir imaksud sing kabtangan niya ya Allah bang imaksud mo hangkan kau nagpapanjari iban kabayaan mo pa magpapanjari bat hasupaya tag-ipon kay mo, himinang simpyang daakan mo, na in kami niyari na. Nahnu nusabbihu bihamdik, wa nuqaddisu lak. In katan sinhinang namo, wayroon lupas, mag-ibadat tadya kay mo. Mamudji kay mo. Bihan. Magsambahayang harap kay mo, wayroon maksud na mo dukaing. Di kami paghapuson, di kami paglaulon, di kami misan magtuog. Mag-ibadat tadya harap kay mo. Biha. Naamuyad tuin, biyay ta si mga malaikat. Sa sumakawa, in kabayaan sinallahu ta'ala, in mga malaikat aun butangan nila, in manusia aun butangan nila. Bihan in kamaksuran niya. Na, doon na ini, biyay ta sinallahu ta'ala yung jawab niya, inni a'lamu ma la ta'lamun. In akulong sinallahu ta'ala, na kaingatan ko, namin di nyo misang kaingatan. Sarta in sipat si mga malaikat, di sila magkabtangan, bang bukunda aun ijin sin Allah Ta'ala kanila. Bihan in sipat si mga ini malaikat. Hati ni along ni, pangasuburoon na ini, si mga malaikat patuhan, innama huwa sualu isti'lam waliktisab. Imaksud sadya pagpaingat kato niyo, iban magbukis sin hikmat sin Allahu Ta'ala may ta magpapanjariha manusia. Amo ating kamaksuran niya. Nalaw niya, ingkaptangan sin Allahu Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Biyay ta doon haon si mga sila mananapsir, imaksud doon, laong sin Allahu Ta'ala, doon hayan, mahita, paaunon manusia, iban may yaon doon kanila insipat sinpag hinang durakaan di halaw man sing gumini atawa kasatuan patuhan Rabbul Alamin halaw man sing gumini inyad tulamud siya ring haamin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mapinig imarayaw ring hamangi mapinig imangi ding hamarayaw karna in tutukasan yaon mahinang sabab ikabuntol si manusia magpabuntol iban
hikajul dyan na ha mga sila magpasad sing ginhawabaran nila di minang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo aning kamaksuran niya. Nalaw niya, inni a'lamu minal maslahatir rajihah fi khalqi hada sin ala al-mafasid allati zakartumuha ma la ta'lamuna antum fa inni sa'aj'alu fihimul anbiya wa ursilu fiha ar-rusul wa yujad minhum siddiqin wasyuhada wassalihun wal ubbad wal zuhad wal awliya wal abrar wal muqarrabun wal ulama al amilun wal khasi'un wal muhibbuna lahu tabaraka wa ta'ala. Amo iniin kamaksuran sin Allah ta'ala rin nila kaingatan sin mga malaikat. Muna yung mga malaikat di sila magbibisara bang bukunda ijin sin Allah ta'ala kanila. So in kabayaan sin Allah ta'ala gumawa yung mga sipat sa rayaw-rayaw na sabot ini katanta. Sin Tuhan na to Rabbul Alamin doon haon amin muna magpaon sing kanabihan napaon niya. Hanggatos tagkauhaan tag-upat nga ibu rasul iban nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon hayan nagpanaog in Allah ta'ala kitab dahil hataas langit hanggatos iban upat kitab. Bihan. In hanggatos iban upat kitab napun doon hadua kitab Taurat iwan Injil sarta doon hayan natibuok maun pa amin kahinapusan amo na in Quran mahamulya. In sa kaulaulay hanggatos iwan upat kitab napun napalaw man sing Quran katantan hangkan na najukop in kitab sin Allah ta'ala roon na Quran mahamulya amin way roon na laungta agaron dugaing sing kahinapusan ummat buat malaingkan amura kumanin Quran. In kitab na kaunayad to, yaon dahalaw man sing Quran, mahamulya. Sarta, nasasabot yung mga ayat, halaw mataod, halaw man sing Quran, mahamulya. In kitab Zabur, in kitab Injil, in Suhuf, yaon nakatagtan. Bihan. Naamo yan, mga katotay manghuran, haagama Islam. Ang kamaksuran doon na ini, amura magbing kita madtupa dua parkala. Himinang sindia akan lumayo daing haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita magpahawpo sin ini pangingat ta amin di na kita himinang sin dugaing buat malaingkan jumakan hajarwa parkala. Tuyuan hinangon impyang daakan sin Allah ta'ala hakadar kakausan sin kita. Ayaw kita magtuyo sin di ta kakausan. Dirihilan kita sin Allah ta'ala kalimayahan. Ayaw hadya na tu'bog tuun. Biyasin sambahayang, di manjari inyan lumag kita sabab hasupaya kita rin makasambahayang. Sabab impagsambahayang, biyeta kato tanyo, bang muri kakausan itindog, hinangon mo naglilingkod. Bang muri kakausan naglilingkod, hinangon mo nagkukulang. Bang muri pagkakausan, doon hayan, nami sang kauri nami kapagkulangan doon hadya kaw. Habang man tiap-tiap waktu rumatong hikatunay mo impyang daakan sin Allah ta'ala sampai patao malamman na di nami sa makagaos magudo sumambahayang siya tay maunda sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya haway ron wudu niya karena di na siya makagaos magudo sin baran-baran niya. Bihan yan. In lasa sin Allah ta'ala haipon niya manusia amuin hay siyo mabaya lasahun sin Allah subhanahu wa ta'ala subay niya hinangunin yang daakan kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin na hay siyo sabi mabaya maglasa sadya sing ginawabaran niya doon hadya kabayaan niya nawiya na sin agi subay siya lumag-alam dugaing paghulaan niya iban subay siya magtaka masing sulga niya siya maghinang supaya aun uwian niya kaya sumagawa way roon jumatu habihad tuing kahalan iwan way makapadyato kaniya murah-murahan inyad tukatan matay na to marayaw insya Allah subhanahu wa ta'ala
papagbarakatun kato taniyo in waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal ikhwatu fillah. Ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga talanggungan ha akam Islam. Balikon impagpatumtum kato taniw katan, ayaw na to igon dahing halam simbigi jantong na to impagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buka na to amuin lumahil kato indukal sintuhan Rabbul Alamin kato. Di pahadun niya ayaran na to, ingkatan karugalan sin Allah ta'ala subay na to karugalan. Ingkatan kakuyagan sin Allah Ta'ala suway na to ipagkukuyag hinangun na to insabad. Kasabab-sababan hikakuyag kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuad tin subay jumato kato taniyo halaw mansin gumiini. Hasupaya ando kaylo na wayron na pagduwarwa. In kita niyo makasud halaw mansin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't mataon nagdaraawa? Ummat sila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa lialamod nila rain pikilan nila iban aktal nila roon amuin suway sa jamaagad ampa sila kumahagad patuhan Rabbul Alamin. Inyan way kapatot tamanud suda parkala yan. In agama sin Allah Ta'ala. In sara sin Allah Ta'ala pag-agama. Di manjari lamuran. Misan pa indaak niyari manjari lumamun. In Rasul sallallahu alaihi wasallam way nakaganap sin agama Islam. Karena biyita kato siyaksian sin Allah Ta'ala. In Rasulullah la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Di maglagtik indila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamisarahan hapag agama buat malaingkan subay aun wahi dumatung harap kaniya ampa niya hiwaita. Way nakaganapin Rasulullah sin agama Islam, way roon nakaragdag, way roon kapatot sing katandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ray nga panagnaan sampay pakahinapusan. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag-ianon nila, way roon kasaan. Mahita way kasaan. Sabab ingkatan biyata niya ray hatuhan Rabbul Alamin. Biya da sing kita niyo, bang kita niyo mabaya, sindi kita niyo masa, bang kita niyo magkabtangan. Amuin kawaon na to ingkabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita niyo mag-agama, haamin pag-iyanon, kala Allah wa kala Rasuluh. Bang imyan na kala Allah, Quran mahamulya. Bang kala Rasuluh, amuna insun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpatarang sin Quran mahamulya kato. Bang biadi ning pag-amal na to sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manguran, hakam Islam. Asabiad to na doon na hadya kita niyo hayan, ayaw na kita niyo lumagdugaing. Ayaw na kita niyo lumaton parugaing. Sabab mataod di madya to halaw man singgum ini, maghinang bating sila kuno na malasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa impaghinangon nila, bukon kakahinang sin Rasulullah. Wala na hinang sin Rasulullah. Way siya nakapagdaak, wala da siya kiyas ini singuran si mga kasahabatan niya, si mga tabi'in, si mga aimmatul arba, in mga sila inikatan, jimatu in kahiluhalaan, in kalaungan hapag-agama, subay na miyabot in tahon upat nga katus lang mga sila magbibista. Dito na timagna naon in pakaradyaan panulang pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan, suway na to ingatun in mga sila maghihinang doonhan, asubuhon na to, isin nagpuunan sin hinang yan.
bang marayaw sa upa, mahiswin nagpuunan sinilang yan. Ka nujimatu, hao nujimatu, iban hao nuhula jimatu. Biha, sabab na hipagdalil na sin tao hawakto na to ini, inhinang na mo inilaw niya, nahihinang dito haula bihay ni, haula bihay ni, haula bihay ni. Sumagawa tumtumun na to, way ni maog ayat, buat malaingkan harwa hula da, halu-alukal da. Makkah, Madinah. Misan pahalawm sin Mamlakatul Arabiyat Saudiya. Wayroon hambuk ayat ni maog Riyadh. Wayroon hambuk ayat ni maog dito ha ini. Uno yaon, Jeddah, Hataib, Hakatan way. In Quran ni maog doon dah Makkah iwan Madinah. Nari man jari mahinang dalil ingkatan hula halaw man singgumi ini. Hatungod pag-agama. Subay sadya dalil deng ha Quran, murah-murahan. Kapag barakatun kato tanyusin Allah Ta'ala in waktu na to. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma agfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa'inna ala dhalika wa qawwina alayhi wa yassirhu lana wansurna ala man ta'adda hududaka innahu la nasirun lana siwak ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. صلوا صلاة معدعة لا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.